TV Homa Bay. Bad migawo matimo nonro mar KEMRI oketo ayanga kitap sayans mageto chiwo mijingo ne jopuonjre mantiere kod lek mar bedo jotim nonro kod jo sayans e kinde mabiro ka wuoyo gi jofwambo e kinde keto ayanga kitap sayans no. Apisa mochung'ne timo nonro bad migawo mar KEMRI Edwin Barasa owacho ni nitiere dwaro mar jiwo timo nonro e pinje mag Afrika komero ni bugno chiwo duoko ne penjo moko matek ma oganda osebedo ka penjore e sekta mar timo nonro kod sayans. One of the things that we are quite keen on as a research organization is to engage with schools to get to encourage students to take up research careers. And what this book does is to show students that it is indeed possible for a young African across the African continent to dare to dream, not just to be a scientist, but to be a scientist that can make an impact at the global stage. Ningetaka watoto wajue kuwa mwanasayansi ni kupenda science. Kama unapenda science, ungetaka kuwa mtafiti, unaweza ukitia bidii. Si lazima ujisikie lazima nipate A zote. Lazima uwe na kitu ambacho ungetaka kufanya utafiti. Uwe na hiyo kitu kimoja ambacho ungetaka kufanya utafiti. Na ukifanya vizuri, utafaulu kwa maisha yako kama mtafiti. Tuko na maktaba ambazo tunaweza hesabu zinafanya kazi ni 3 ambazo ziko Malindi, Kilifi na Zisoni. Na pia tunatarajia kufungua maktaba mengine 2 ambao iko Gandini na Shariani. Kwa hivyo wanafunzi nilipoangalia wanatoka sehemu hizo wana nafasi na wako na fursa ya kupata ile elimu ya kisayansi, kupata ile ujuzi, kupata ile knowledge ya kisayansi kupitia maktaba hizo. Wadhiane kaunti Masiaya kama kweth mar joket mwandu mageni wainde ochopo e kaunti Masiaya mar ng'iyo kaka ginyalo keto mwandu e pur mar mchele ahinya kokalo masinde kod lony manyasani kaka yorno mar konyo kaunti Masiaya bedo kod chiemo moro